turagusuhuje aho herereye hose ku isi. Reka duhere ibinyamakuru byacu mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo ikabitubwira ati n'ubuzima n'urupfu kuri uyu mugoroba, akaba rero ari derby y'ikipe ya Barcelona igomba gukina n'ikipe ya Espanyol kuri Camp Nou. Rero ni derby rero irimo utuntu twose kabisa wakenera kureba, ariko inababashe cyane kuko ikipe ya Barcelona irarwana no kuguma muri kuruse z'igikombe cya Champions cya La Liga mu gihugu cya Espagne, mu gihe ikipe ya Espanyol iri hita imanuka niramuka itsinzwe iyi match mu mibare. Nako kandi ikinyamakuru Sport kivuga ati rwose ni derby ariko nta buzima ifite, irababaje, iri Maradifu irarwaye rwose iyi derby. Aka rero ikinyamakuru kivuga ko Barcelona ishaka intsinzi yo kugira ngo yirukane ku gikombe cya Champions. Anako ikinyamakuru Sport kinakomeza kinatubwira ko Barcelona yamuka itsinze mu mibare, Espanyol leta imanuka mu cyiciro cya kabiri. Ikinyamakuru Sport kandi cyakomeza kitubwira ko Barcelona yamaze gutsinda urubanza yaburanaga n'ikipe ya Santos muri Brazil kuri transfer ya Neymar. Ikipe ya Santos yashakaga miliyoni 61,295 by'amayero, harimo amande birumvikana rero n'amafaranga ya fi kabisa kuri transfer ya Neymar. Rero ibi bintu byari kuva mu mwaka wa 2013, ariko TAS ikaba yamaze kurangiza ibwira Barcelona ko nta kibazo na kimwe ifite. Ikinyamakuru Sport kandi kinakomeza cyatweka President Barcelona rero wamaze gutangaza ko Lionel Messi atava muri Barcelona, kandi Lionel Messi azaritarengera mu ikipe ya Barcelona. President wa Barcelona kandi akomeza naganira n'iki kinyamakuru yatangaje ko umutoza w'ikipe ya Barcelona akiri mu ikipe ya Barcelona, akiri umutoza wabo mu by'ukuri. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport yo iratubwira ati mirase y'ubusazi kabisa iri fu. Iki kinyamakuru rero cyo ku mpapuro z'iroza kikaba gikomeza kitubwira ko ikipe ya Mirase babanjwe ibitego 2-0 bya André Rabiot ndetse na Cristiano Ronaldo, ibitego 2 byiza cyane, ariko nyuma y'iminota 5 ikipe ya AC Milan yari imaze kubyishyura, harimo igitego cya penalty kwanza cya Zlatan Ibrahimovic, Frankes yongezamo. Ari nako rero nyuma y'uburangare bwa defense y'ikipe ya Juventus, umusore w'umuvandimwe Leao yahise bakubita icya gatatu, hanyuma Ante Rebic ntiyababarira bakubita icya kane kabisa. Ariko iyi champion kabisa iri crazy, n'ikipe ya Lazio Roma yari yamaze gutakaza kwa Lecce ku bitego 2-1. Akaba rero nta kundi champion yagumye kwa kundi rwose, haracyarimo amanota 7 hagati y'ikipe ya Juventus iyoboye na Lazio ya kabiri. Gazzetta dello Sport kandi nagaruka kuri Inter de Milan bavuga ko Lukaku akeneye uzamubanking umwaka utaha nyuma yuko Lautaro azajya mu ikipe ya Barcelona. Aka rero Inter de Milan miratekereza kuri Mario Mandzukic, ngo yamaze gusezererwa n'ikipe ya Al Ahly mu buryo bwo kumvikana rwose, ngo bari libre. Aka Inter de Milan iri kumushaka. Inter de Milan kandi kabiri no gutekereza kuri Emerson Palmieri n'ikipe ya Chelsea, banatangiye n'ibiganiro. Ari nako kandi iki kinyamakuru kikakomeza kitubwira ko ikipe ya Inter iri no gutekereza cyane kabisa kuri Umubrazil kine ikipe ya Napoli kina hagati mu kibuga. Anako Quotidiano Sportivo igaruka kuri ya nkuru y'ejo kabisa itubwira ko rero iri joro ryakeye rwose akabara Lautaro Martinez Klose yo kumukura mu kipe ya Inter de Milan ya miliyoni 111 yamaze kurangira. Ubu ngubu ushaka kuganira n'ikipe ya Inter de Milan genda uvugane nayo, nta Klose igihari. Mu gihe Tutto Sport nayo igaruka kuri match ya nijoro kabisa, AC Milan itsinda ikipe ya Juve ibitego 4-1 kivuga ati Milan iri super kabisa, ati Juve iri crazy. Anako kuri dello Sport nayo ivuga ati iyi Scudetto iri crazy y'uyu mwaka rwose, ati uwa mbere n'uwa kabiri bakubiswe. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyahaye icyubahiro ikipe ya Olympique Marseille, kikaba rero kigaruka kuri projet yabo kabisa uko ihagaze muri Mercato. Iki kinyamakuru kikaba rero kitubwira ko Alvaro Gonzalez bamaze kumugura burundu, ngo bamukuye mu ikipe ya Villarreal. Anako kandi banashaka gusinyisha umudefenseri ukina ikipe ya Borussia Dortmund, umutima wa defense ukiri muto cyane imyaka 21, akaba ari Leonardo Barredi. Akaba rero uyu nguyu bashaka kuba bamutereka muri ikipe ya Marseille. Dukomeza imbere muri iyi nkuru rero, ikinyamakuru L'Equipe kiratwereka ko ikipe Marseille rwose iri muri stage mu gihugu cya Portugal, iri mu myiteguro, ikaba kandi yaramaze gusiga Mitroglou. Uyu Mitroglou rero akaba agomba no gusohoka mu ikipe ya Marseille muri isama. Anako kandi bagomba no guhita batandukana na Kevin Strootman. Uyu nguyu rero nawe akaba Marseille ishaka gutandukana nawe mu buryo buri free, bakamurebera akigendera. Valère Germain uyu utaza myaka 30 afite contract irangira mu mwaka wa 2021, bashaka kumugumana mpaka sizo ikarangira. Ibya Bunasar ntibirasobanuka neza cyane, mu gihe Sakai we yamaze gusaba ikipe ya Marseille yuko nibaramuka babona ikipe itanga amafaranga meza cyane bamurekura akigendera. Aha reba natwereka ukuntu Marseille zabihagaze umwaka utaha. Allah akbar. Uyu ni ikipe koko mana yanjye sha, ikipe ukuntu rufite abafana rwabuze umukiri urugura kwere ngo rushyire ku ikarita, ikipe yarashize nakakoroga. Tuva ngo twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, The Telegraph bakaba bavuga ati Vardy
ati yagize ikirori kabisa, ati yakoze party mu gihe ikinyamakuru Metro kikaba kitubwira ati Vardy ati yagize uruhare mu inota Foxes babonye kuri uyu mugoroba. Ikinyamakuru The Star ati Vardy ni pupe ati yashyize ikirenge mu mbunda kabisa, ariko sha inyamakuru hano ni atari. The Guardian ati Foxes ati barwanye no kugaruka kabisa, ati igitego cyo mu minota nyuma cya Jim Vardy ati cyabafashije rero kuba Leicester City yabona inota rimwe bahanganaga n'ikipe Arsenal kigera isigaye abakinyi 10, hanyuma akavuga ati rero bakomeze kurwana na sport ya Champions League. Ikinyamakuru The Sun cyo kikaba kigaruka kuri Mikel Arteta ku magambo yavuze nyuma y'iyi match, akavuze ko Vardy yagize amahirwe yakagombye ko yahawe ikarita y'umutuku, kowe arabyemeza kuri rakosa Vardy yakujeje ikirenge mu gutwi kwa Mustafi. Ikinyamakuru The Sun kandi cyakomeza kitubwira ko Pep Guardiola mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo akaba rero yaragarutse kuri Joe Stones avuga ko Stones agomba kumenya kazoza ke iyi sezo irangiye. Pep Guardiola anakomeza anavuga ko rero Joe Stones amwifuriza ibyiza, sha yungo yarasohoka rwose muri iyi kipe. Anako kandi ikinyamakuru kinakomeza kitubwira ko Joe Stones uyu munsi ashobora kuza kubanzamo kuri match wari ukeneye ikipe ya Newcastle kumuha amahirwe ya nyuma. Ikinyamakuru The Sun rero kirahereza umunyafrika wacu kabisa Pierre-Emerick Aubameyang icyubahiro, akaba rero amaze seza 2 nibura atsinda ibitego 20 kuzamura, akaba rero ibi byaherukaga ku mukinyi wa Arsenal ni Thierry Henry waheruka kubikora. Daily Mirror muri parti yabo ya Mirror Sport bakaba batubwira ko rero intambara uretse match y'amanoti hari n'intambara yo gushaka urukweto rwa zahabu kabisa. Mu gihugu cy'Ubwongereza top scorer Jim Vardy afite ibitego 22, Aubameyang afite 20, ubwo kandi n'ababataka b'amashini ba Liverpool bose bari inyuma aho ngaho, no kwitonda cyane. Daily Mirror kandi iratubwira ko Manchester United ifite deadline. Dortmund yamaze kumenyesha Man United ko nimbigura Jadon Sancho miliyoni 100 izitanga mbere y'itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8. Bitabaye ibyo Dortmund rero ifunga ntago iri bumurekure muri iyi sama. Les amis, mugire umunsi mwiza cyane.